Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Para iti panang saluwad iti salunat at tuyan ti kampyon na kombinasyon. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. YouTube dito. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipuli ti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipuli ti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipuli ti paria, Siak ni Manong Jun, Siak met ni Ama, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Ayan, good afternoon everyone. Hanlang po 104.9 XFM ti pakang ganyo tatano di kat di Wen. Adda kami dito 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting nga talaga po ti biag at
Limawa apo ti saksako kasi asla ti muging ko lang nga limawa iso nga. Limawa ti saksako pimihanlaan nga Santiago City no diket ti Oray saksa nalawan. Tuguegarao City ayan. So kada kitay dumdumngeg apo kada kami. Anya man na po nga partes iti Cagayan wenno Isabela ay ket Kahit naka... Ano tawag hook up, hook in. naka-hook up ko hook in sa bali hook in pang kondijay panggawat. Naka-hook up abo iti XFM Santiago City nga Well. agdama itatangem. Siyempre into no sumarsarano atoy sa Tuguegarao City met naka-hook in tumat. Ayan. Anyway, you can reach us over our official text line 0905-808-1259. 808-1259. Bunto gam ta ato ti babaga nga dumdum nga ganda nga maala dayay. Bonbonto, kadagaraw. Correct. Ito in Tuguegarao accent. Paano ba? 0905-808-1259 Apo, dahil tati text line tayo nga. Pag-textan niyo ti pangablao yo. Ayan. Yes, or you can simply comment down abo dito'y live me dito'y Facebook. Ken YouTube. Yan. So, panata man mo nga sunata balong. Nagbaling ang tipanawen ni baby Ken ni neneng sa baling nagnaganda. Nagrigat paya balik sen pati lang Ken ugali Japon na matarosanen awanen ni Ilocanan nga ang mamuki di apanawen. Ay awanen day di narumpit anong umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo mabuti. Ay awanen kinkang misala tabak baketen tadititeng dagiting neneng nagpukauda ginuyuda. Ay awanen ti maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalse ay napikit. Naekon sa launay sika. Kita man no ti kablaawan dito YouTube. Adudan dito YouTube. Mano 54 57. 57. Nagbaliw ang tipanawen ni baby Ken ni neneng sa balin ladawanda. No agkawesda kinurang tela pati bantay parangda. Awan ti prenot pagdaakda awanen ni Ilocano nga ang mamuki di yun unana. Ay awanen day di narumpit anong umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo maputi. Ay awanen tingkang misala tababaketen tadititeng dagitin neneng nagpukauda ginuyuda. Ay awanen ti maisala intarayda ananusen minti babaket tanu bumalse ay napikit. Okay, diretso sonata. Sipot pa'y di damdamo nga inka masarapat kas kaman latay dalayat nga nangasam kaniyak kasaginaw biyak ko mantay kaya rigat nudi kang napurus patay pagtungpalag an-anuan ta pintas mo nga inungutan unay di met umanaya sa nikwam lutong tengli patay agayat ka itang takasal sa diwaang pay yang tangay at tuyak nga katarigagay.
amin apo iti sunsunata ta nakadado ti kayat mga kablaawan umuna ti Supay. amin apo datoy agdama apong Assistant Provincial General Service. General Service Officer iti local government unit of Isabela. Apo, ayan. Provincial. Local government unit walang. Local government. No, Provincial provincial na nga eh. government unit. Okay. Ikaw talaga eh. Ba Sorry naman sinasabi mo ha? At tagigaraw talagang accent. Ayan, good Ayan. afternoon to Doc. Doc Derek Derek. Vizcara, ang adi jay Vietnam tata. Uy. Gimatang lang sili, deje ha. Agasim tikin na Sili. social. Nagimatang lang sili, di ba Vietnam? Silipin. Yes, and we already have a caller. Shall we take this? Ako, gig-English mo. Apo, Tanan yeah, tila. yeah. Arat tila Tuguegarao eh. Gig-English mo na. Kesa naman sa magtagalog English tayo. kami na. ta. Okay, let's try to take this call. Okay, hello, good afternoon. Hi, good afternoon. Uy, So, parang kilala ko yan ah. Where are you from? Wait. We're having a feedback with your Yeah, radio. your sound is echoing, yeah. Cagayan, and this is Coffee Queen, Kuya. Coffee Ay, Queen. Tuwaw. Sa Tuwaw yan dati. Coffee Queen, nagbago ka na ng pangalan, ha? No, No. ako pa rin. Yeah, pero hindi Coffee Queen. Dati, may ibang pangalan to eh. Hindi ko alam. Ano? Fatima. Si Fatima Serrano. Oh, yes. Fatima Alias Serrano. Coffee Queen. Mm-mm. Yes. Yeah, okay. Anyway, kumablao ka nga ro din. Kasi akong tawagin nila sa kabilang station na ganyan dati. Ayan, doon ka nang sa kabilang istasyon. Ngayon, nandito ka na. Iba na dito ngayon. Tatawagin ka naming Cha Queen. Cha Queen. Mas social yun, ha? Anyway, sige, kumablao kan ating Fatima. Okay. Ayan, thank you, Kuya. At saka good afternoon po sa lahat ng mga staff ng XFM. Thank you. Naka-live na ulit kayo dito. Na-miss ko kayo. Thank you. Ayan. Tapos binabati ko din si yung kasama mo at lahat na lang ng mga nandun ngayon. And then sa samahang walang iwanan sa Kabulbulata o family members and officers na hanggang ngayon love pa rin nila ako. Ayan. At saka sa mga kaibigan ko dyan sa may Isabela na lang. At saka mas especially sa nag-iisang bebe lalabs ko na si Apo. Miguel. Okay. Thank you for calling. Request po. Yes, ano? Ay, yung ano nga po, yung kantang, dahil na-miss ko po kayo, batiin ko pa rin po ikaw, Kuya, ng belated Happy Father's Day kasi di po kita nabati noon. Wow. Okay, salamat Apo. naman. Super late yan ah. Kuya, pwedeng pakanta kay ating John Mark yung yung kantang Kusilapan Ka. Kusilapan Ka. Kuman kadagiti amin nga Parang manag parigatan na ka dati. Okay, we'll do that for you, ating Fatima. Anyway, thank you so much for calling. Yaman unay, Kuya. Okay. Nakikinig po ako dito. Bye-bye po. Okay. Taga-tuwaw. From Duhaw, Agwawaram Cagayan. apel ti boses ko kusilawan kami nga dagos. Ore, ta inspirado ka mo balong tira mo ti ko sila. Ayan, koblawan tayo mo dagiti technical team dito yun eh. XFM Yes. Tuguegarao dito mo nagnaganda Ang dagiti dami sir nila. dito eh. Yan, si Robert. Hello, Robert. Good afternoon. Saka si Rick. Saka si Max. Dating hold-upper kasi. Artistan sa dagiti magbaga ma. Pati awan din natin kilala siyempre. Wang nga raw, Ang kilala ko lang yung siyempre mga si... pangalan nyo sir, ilabas nyo doon. Ay, Good afternoon to our station manager, Sir Sir Christopher Estolas, Estolas. yan. Dating Philip Salvador. Yan. Philip Salvador. Ayan. Good afternoon to everyone. Ayan, handa pa mo actually. Yan. Wang nga raw, pwede nyo namang ilagay sa screen, di ba? Yung pangalan nyo, mga pangalan nyo. Ayan, nagato actually ito yung mga kabalao ito yung YouTube. Kablaaw. Good afternoon Sige, basaan to... ta. Binilda. Good Sunday mga idol. Watching from Doha, Qatar. And Jeremy Love. Naibanggal daw karuba. Pasyarat man dito. Yan ang Milangan. Idorese family. Okay, good Sunday Kuya June and John Mark. Pabati naman ang mga nakikinig dito sa barangay namin. Salvacion, Sagude, Quirino Province. And Renmar Escobar, Gracia Escobar, Joanna, Jenny Cabasog, Ajun, Mylene, Mary, Jane, Leonardo Jr., Ringo, or pa-request naman ng si Siwit, Tagsala,
Daman, mga kuya, happy blessed Sunday to everyone. And Kabagis Minda, good afternoon. Yes. As well as once again, Dr. Derek Vizcara watching Ninang Lani. Yan. Blessed Walyares Sunday, June Bartolina. and John Mark. Kunana. Yes, and good afternoon also to Ninong Delmar Bartolome. Yan. Mike, Michelle Montano Pascual. Miss Ked Montano Pascual. Okay, good Pasyarat man afternoon. Sir June Cereales. Kunana. Okay, singaro, tiranji ko silapan kan. Na dapat igpapashoutout dito ini Precious Diana, di office mate ko. Pa-shoutout idol kini Ate Sindrel, nakikinig siya. Thank you muna na. Good afternoon Sindrel. Kastamitin kini boss Emelinda Ramos. Yeah. Okay, ngaro, here is ko silapan ka. Ken kay di ano gandat mong tuwag subli I get sorry tadyak may kari napalalo ngamin di sakit na day diyan daw aping manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita tawennet naglabas niruruam puti nagwayas sakbay nalipatan ka namin anuwak nagparparik na nga kumabyak kuwag subli ka ngimdi naglata kinikita Our sponsors for today po para kadagiti ayam tayo is no other than Rainier's Private Resort located at Brook 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. For your bookings po no kaya yuti agpalailang, please get in touch with them at their Facebook page. Rainier's Private Resort. Pasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ni pababa kastan panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga agbabawi ka Amiris mong nagbidutang I'm sorry, damage has been done Tigmet impagar sa maipturan Balay giket masalakan Kalpasan na siya ket panawa Intun nagsarakta Ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ni pababa kastan to panang iparik nak anabiyagak nga awan ka ngem kinagpay suwanan na mail-iliwak lat taken ka baring no kabaelak
yagak nga awan ka. Ayan, sa limuto na kata nagpuskol mo dito ay padumi ngamin. Temo ko na lamigis dito yung Tapos makabagkal ba? Actually, kay guide ko dito makabagkal eh. To give emphasis to this thing. In front of me. Joke lang. Anyway, temo ko na pudo. Ay nalamigis. I mean, okay lang. Pero napudot gayam. Dito telang na dito eh. Puskol ngamin. Ano ko na, datan? Ayan, shout out to my brother and my ipag. Ayan, on the way na Santiago. Clifford James and Mao to my pamangkin, Bem and Boom. Ayan. Ayan, ni Kwamot Christian Punayo. Ayan, nag-sponsor de last week ni Balot, Ayan, anak ko na. Yan, boss, mabati ni bro Joffrey Tabag from Santa Ana, Cagayan. Nga naikamang bagong sikat San Mateo. Pabati aming nga dumdungek dita, bagong sikat. Mangtid kami pang papremyo damdama, di ba? Pampapugto. Ayan, it's Dami, me, yan. CJ Punayo. Kanta man dyan, paborito mi nga, Inkaman. Ayan. Ayan. Anyway, kadagito dito po Tuguegarao City or anywhere in Cagayan. You can reach us over 0905 808-1259. Tangamin na po ato ti papugtumi tata. Ketiket mi nga mga bakit Cagayan. Yan ta, it's our first time to be here So, in XFM Tuguegarao 95.7. Ayan. Kat ngarod, alain nyo tinumber mi, ulitin mi ta, ito'y apo ti pagpugtuan nyo kadagiti sunata kahit yung nga pugto, kahit yung nga pagsalyan. Yan. All you have to do, i-text nyo lang di title, iti sunata plus your name, your age, and your address. Ayan, Agor adi ka, lang. may mesano. May misa nga. Title, 95.7 ko na. Di ba? Dati tagartit, Tuguegarao nga na. Lagyan natin ng twist. Saan ang tatamdamot na pala sumali? Sige. Okay, kadagiti taga Tuguegarao. Ayan. 95. 95 ko na. Title of the song plus your name, your age, and address lang. Kahit bilang apong nga makita, no, manuti dumdum ka taga Tuguegarao. Taga Cagayan ka na kami. Aha. Okay, iti oras alas 12:27. May sabi nga sunata, sakbay nga pumatalas sa balong. Dito na lang mo yun. Dito yung istante microphone. Mayroon tayong gawin din eh. Akuti-kuti. No, kasi singpot ubing di jay Santiago nga isinyas mo lang sumangpitin ti electric fan ang nagmayatan. Thank you so much kada kiti technical team. Ayan. Dr. Ano na natatayan? Kamo. Damdama mapulmonya akto na naglamis. Garod. Pag Pag civil ang tatamdama. Okay, kumita ka ti sunatan. Ano ba, agkotay, basak to. Happy Sunday, idols. My mom requested your song, Balasang Ed Halsema. And shout out to all my relatives in Ilocano Sur. Thank you so much. God bless you both, idols. Yan. Balasang Ed Halsema. Kanta di Cordillera dato eh. Yes, as requested, here is Balasang Ed Halsema para kada kayo taapo. Waday isay kantina, sing igid di kalsada, sing bandara ad Halsema. Ain pay banbantayan di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. Ad-adoy mang aram, pabaro ay gogoapo, ada-amin formado. Watak payo at kang kitpaya o watak pay iit ka, balasang ay naaamo. Naagtagsan mo kako, nagnabagsan kiday ko. Bago baysan nilak seksi ay panang aw-awak, yakuyong ay mankikilat. Diyak ni namnama ay saktan baulay doon na balasang ed Halsema.
siyan din pusag na dadag kadigayang gangko kaman maptat sa niyas-yas ko anomali yan makitugdo kaagdansan mo katko nanrabas ang kiday ko bago baisan ninilag saksi ay panagkaw-awag yakuyong ay mankikilat naagdansan mo katko nanrabas ang kiday ko bago baisan ninilag saksi ay panagkaw-awag yakuyong ay mankikilat. Okay, dito din ang kompleto abo. Ti umuna nga 30 minutos ito programa may napal 1 at da kami manam. Ditoy 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao. aksubli kami with more songs and more requests. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Tao. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C.
Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti santon vitamin C ket papigsaen na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti ultimate trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglaten na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut. Adda kami Manen dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. Nervyos kan sa. Hindi masurutan na. Sorry naman. Anyway, we're back and you're still with Katropang June together with John Mark. Katropang John Mark. Dito lang po XFM 95.7 XFM Tuguegarao City. Simulcast po over 104.9 XFM Santiago City. Yan. Pasensya talaga mati nga napindot ito. Nagadungamin nga pag volume may sado watalo. So pa yan. Hindi pa ikat. Narigat nga talaga no, ado. Yan. Iso nga nasa isaya at no may sala ang stick to one lang dapat. Stick to one hanla ang applicable iti volume de jano diket di pati iti pa nagbiag. Nice. Iso nga damagan ka man kaya mo kadi nga suportaran da jay barbaro nga panukalang batas about divorce tata. Are you into it or not? No. Talaga nga one woman man ka man katakas jay. May sala Kit ko na, sagrado ko rin ti kasar ko nata, di ba? Kaya, to some religious beliefs, kadagiti Kristiyano, ngem, para kanyak tata, makikita mo iti sitwasyon, dagiti agda mga agasawa, especially modern days tatan, kaya kat, nuhan nga agpaiso nga ag-work di relationship da, agasawa, so, what is the use of being together, no, puro mutla ang pungpungtot apati rumrumor kanya da kakaasin tulad ng anak da nga when mading agro nga lakarkaro iso nga case to case basis latan kanya kon dapat adati reason no apay masapol da divorce something like that ngim na dagiti kaputa dati third party na lang jemay sa actually maagasan pa no the third party laeng mabalin pa nga i-correct yan pero dagiti medyo naunugan nga reason ay kat
mabalin nga ag-divorce dan. Something like that. Case-to-case basis lang. Okay. Nga Rod, ano pwede ganyan pa nga blao dito? Baka nagbalinta nga padi dito yung narigat. Nagpatinggag na tayo. Ayan, blessed rainy Sunday mga karuba watching from Baguio City. Siyempre, mamamula tayo yan. Roy Albert Oblero. And thank you. Yan. Jocelyn, shoutout mga idol from Family Ligaspi and Family Crela Ditoy, William Miguel, Quirino, Isabela, Giyaman. And Christian si Vlog, pa-shoutout mga idol. Kung paragas jay, Baleleng. Wala naman. Wow. Sige. Generous Navarro Radam says here, hello mga kuya, gandang hapon. Greet ko nga po ang family Radam at asawa ko na si Jonas Alcaraz at mga kapatid ko din from Isidro Paredes de Quirino. Pa-request po ng Tanging Sayo. Wow. Jerome Abalos. And once again, good afternoon to Ninang Lani Walyares Bartolome. And good afternoon to Joey Pastor Seriales is watching. Ayan. Kada kita'y kadwami nga ima ito. Thank you so much, of course, my beloved wife. Kung adi talata nga mang ti suporta kanya ta. Hanang ay padlong kaya nag-shopping damdama dito. Simple lang. An nga ko dito. An nga dumawa. Okay. Sige, ada kayo mga pagyamanan. Siyempre, thank you much kini Mina Ritzy. Nga nang kadwa makanyak dito eh. Ang gajel, hindi ka matulog kayo ito yung kade. What? Okay, pa-shoutout po sa taga Banwar, Cabarrugis Quirino, especially sa family Tolentino. Ingat kayo palagi, kunana. And love na love ko kayo from Lovski of Hong Kong. Dati pangablawan ni ka na Rainier's Travels. Yes. Ayan, pag-greet naman yung anak namin si Archie. Nag-graduate last week sa basic military training niya. Ayan. Pasok sa Air Force as aircraft mechanic. Wow. Congratulations sa Kabsat Rainier. Talaga naman. Kaya nga ba naman siya ang sponsor natin ngayon sa mga papremyo natin sa Name the Tune. Isang standby kayo, Apo. Tati mga baka kaya may taga Tuguegarao. Cagayan. Anywhere in Cagayan. And kung nanininong James Reyes, congratulations sa inyong dalawa June sa Reales for your expanded coverage about abot nyo na dito Cagayan. Yes, it's not just abot. At dito kami Cagayanin, Nino. Good PM, nagpintas tayo studio yung ano. Nagpintas nga nagpintas talaga. Nagpintas ka ng studio. Thank you. Already, DJ Santiago, napintas mo actually. Good afternoon na din, OJT Tech, Matt, Aldrin, Maverick. Ayan, siyempre ti Chief Technician siguro ni Justin Cornesta. Tama kami doon? Ay, hindi daw? Tama. So, Chief. Ayan, okay. Siyempre, siya ang pinakamabigat dyan. Tama naman sa katawan, di ba? Loko ka. Pero sa edad, sa itsura, halos pantay-pantay sila. Nga raw, nag-uubing na Akala ko nga, sila yung may-ari nung kwan dyan sa kabila. Yung may-ari ng video okay bar dyan. Okay, DJ, request na kanyang balong sonata. Nalipatak tuloy. Deta ka manin. Baleleng. Baleleng. Alam mo yung baleleng na? Kurka. Ano bang baleleng yun? May yung isa. Nalipatan mo din joke about that. Usahay baleleng matod nila. Ayun pala yun. Okay. Nalipatan nga talaga. Just got lucky. Godspeed. Daamutan, idol. A blessed Sunday sa ating lahat. Pag-greet ko lang si Ma'am Carla Borromeo Feliciano nga. Taypay ata. Ang kulit na nito eh. Nga wife ni Christian Oliver, ti Apanay, Alicia, more blessings to come. And Irene Agustin, good PM sir. Paragas po ng balay giti ama. Advance happy birthday to Heaven kini Mr. Katugas ka naman. At advance happy graduation to Aaron Katap. Yan, pasyarat man to kayo. JM Ditoy, Batong Labang, Ilagan, Isabela. Batong Labang? Awan pa kayo mablao nga taga Tuguegarao. Nga raw. Taga Tuwaw pa na din, Jai. Tuwaw. Ano dyan kanya tini Jerome Avalos? Tanging sayo. As requested at tuwin apo. Katsapin lang kumata mo. Gustuwanan nyo iti version ni John Mark. A version nga makaung-ungat datoy. Noong okay saya parang walang hanggan,
magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Jerome Avalos. Live here at 95.7 Lumabati ka. XFM Tuguegarao City. Ngayong wala ka na, lahat ay naglaho na. Buhay nang mawalay, nawalan na ng pag-asa. Lungkot at pagkalumbay ang lagi kong kasama. Masikip sa dibdib, nagbago ka na, sinta. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Tanging iyo lamang, mahal. Para sa'yo lamang, mahal. What a lovely song from John Mark Pastor. Siyempre, the great. Kaya ito yung tama din nga sumuro. Hindi, mahirap kasi itong pwesto ko eh. Oo, nga raw. Lokas dayak, dapat isurot ko. Anyway, that's it. As performed by John Mark. Tanging Sa'yo, as requested by, can you still remember? Diyan sa'yo yun eh. Okay. Amo Sa Facebook yan. Okay. Good PM. Nagpita sa studio. Once again ko na nininang Avelina. And watching from Quebec, Canada is Manang Larina Flores, one of our sponsors. Thank you so much. Ayan. And the F... Apo, daki... Baliktad mo Do, re, mi, namin. fa, sol, la, ti, do. Gimod ko na ng mga minandataya. Doming... Whatever. Watching from Hong Kong. Apeng amin double baliktad. Dumige? Dumige nga ta. Dumirge, Baysa, Yeah. Fiel. Mm. Fiel? Feli. No, anya man dito. Ana? Feli, Baysa. Kelly? Feli, Baysa, Okay. Dumirge. Yan. Good afternoon to Ma'am Feli. Good, yeah. Good afternoon. Itara mo na ta. And Al Viernes Dumendante. Good afternoon mga kuya. Kablawa man, the Allen Simon, Matic Ako Demandante. dati nakamay di ah. Ken Almier, Sublatan na taka na damdama. Justin, Sublatan. Matic Demandante nga kanayon nga agdingdingeg kanyayo. Pahikan tayo man DJ kantang
Cactus. Thank you. Cactus. Yan. Sino nagmay day? Sublatan may idadamdama. Apit damdama pala ang tatan. So ladies and gentlemen, we would like to welcome my Laka. beloved wife to sit Patay here ka. beside. Kumablao ka lang. Ape, ngamin ta. Ayan, katunayan na po. Resibo. O nga, kinaduan na kami ni Bakit ko. May kan. Nagkalang kumablao lang. Kablao lang. Ate kasi lagbas basta di simbaan. Madina mo kaya. Ayaw. Okay. Ang pegaminti ko na kasi na eh. Apa yan o ginatikin bumaba. Akita ka man ti Jowit ta dito. Jowit ta. Yan, hello to Tatay Pedro Libed. Love from Solano, Nueva Vizcaya. Yan, good afternoon to Auntie Nelly Mariana. Wow, sana all na nasa Cagayan. I love your t-shirt, Karuba. Yan. MJ Cooper, musta kayo amin na po sa Pilipinas from US. Nga naman. Oh, yan. Wow, parigatan na ka talaga na eh. Remember me ni ko ah. Renz Verano. Yeah, blessed Sunday karuba kabakman ni ading ko Saisan. Iti congratulations. Iti panaggraduar na. Kaya naging kapas na di SMU class of 2025. God bless and good luck to your next journey. Okay, it's 12:51 in the afternoon and you're still with Katropang June And Katropang John Mark. Baby, when I met you, there was peace on earth. I said I could get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we've got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We can ride it together. Making love with each other. Islands in this thing, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I could live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no water. You just walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us since we've got no doubt. Too deep in love and we got no way out. And the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. We're starting and there's one. In love forever, we can ride it together. Making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another.
with that, we would like to take this opportunity apong agyaman iti station manager ti 95.7 XFM Santiago Tuguegarao City, Sir Christopher Estolas, for giving us this opportunity nga manggagana apo dagiti kailyan tayo dito Cagayan. Ayan, sa naman na parte. Apo taman mano ti kasto yung pagkakataon mo kanito nga maiburay mimit. Dajay kakaiso na nga inted ni Apo nga talento kata kami. Mga ganda kiti kailyan dito Cagayan. So once again, thank you so much sa Apo Yes to Health Broadcast Network Incorporated. Gusto din yung bagak. Yan na dyan, Yes to Health Broadcasting Network. Network Incorporated. Ayan. Siyempre, iti makinbagi is our Sir Big Remelito. Boss. Yan. Big Boss. Ket iti Doc Remelito. Uy. yan, iti station manager dito kundi Santiago, of course, Sir Christopher Estolas. Thank you so much. Ayan, nga rod. Iti oras alas 12:56. May sabi nga sunata balo. Wen, ano pa iti pangablao dito. Sige, tirae man pwede kita nga pangablaaw. Wen, ayan. Saan ba akong mag-umpisa dito? Eto na lang. Okay, kung na maulang hapon dito sa car window. Ano ti car? Cordillera Administrative Region. Pa-shout out lahat ng mga nagmamaneho. Ingat sa pagdadrive from Kokoy TV. Listening here at City of Pines, Baguio. Kita, amat ali kumparita nga Kokoy, Ray de la Cruz. Yan, may sabay. Happy lunchtime po. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Santa Maria Isabela. Special po sa aking darling Matea Mansibang Baliwag. Yan, Baliwag. Pa-request po ng Arak, Ilocano song. Ako po si Romel Santos, Tribina, 44 years old ng Santa Maria Isabela. Ako po yung nanalo noong July 4 ng Premium D3 Soft Gel. Bukas ko na lang po i-claim. Umuulan po kasi. Maraming salamat dito sa po. Tuguegarao. Nagatidog nga istorya tibiyag nga talaga. Pagtanim baga problema na dito May sapay. Naimbag nga malam Kuya June, Ken J.M. Pastor. Kablawang man dagiti Melano and family ti Rizal, Santiago. Kasama ti kabagyan mi iti mga dingay kabarugis kirino dagiti Aglibot family nang nangruna nga kablaawak ti asawak Rolando Aglibot ken anak mi Ronald. Pakito kariman manong Jessica or damagi mangken ka agyaman manong ti adu toy lang kablaaw Meli Aglibot ditoy Gayong Cordon Isabela. Gayong. May sabay. Blessed Sunday afternoon mga idol. Parikas nga po ng Faithfully from Mylene De Los Santos from Diego Silang Difun Quirino. Thank you and God bless. Nasabay! Ayan! At ano basahin mo. Good PM, special greetings to all my family and relatives. And barakas pa ng song na Duyaw Arosas. It's me, Emily Mateo ng Jones, Isabela. And good afternoon to Ate Merly Rimas. Yan, nakatunin ka no Radyo da, Jibalaydang Jerwar. Ngam, arad to mo unugan, nakaidaw na naman. And good afternoon to my batchmate, friend, Sir PJ Abela. Yan, pabati gayem, nakikinig ako ngayon online. Thank you. Kabatch mo na. Yes. Yes, may similarity kasi kayo pareho kayong single. Flora del Bautista Adoman ay bag nga malam yu apo karubami nga taga-aili ti Ramon. Avid listener and fan here watching and listening at the same time. May karaoke radio at Barangay Malvar, Santiago City. Delayed gayam apo ti CP. Video ngem tay radio sounds. Hehehe ko na. Nice voices and duet tandem mga mag-uncle. Congrats po sir and belated happy graduation ti anak you, John Feliz P. Seriales. Yan. Lloyd Rosette says hello Idol June and JM pa shoutout amin nga tagas Kadu Ilagan City ken amin nga taga Oscaris because kumanda jay bileg ni Ayat. Agyaman from Loida ti Kadu Ilagan City. Ngaro dati di request dan nga Duyaw Arosas. Ita'y bigat nakabuutan manag-anak laata di nagpunganak Adda Duyaw Arosas imisemak ngem di natarusak nagarubos itilwa gandad mo gayam umakadan tuy den na dim kabalan nga imparupa ngadan sa baliken ka
Ketjak met pinagaro amulitam panagbenata. Ket itay nakatulog imbati na tamay maysa. Imbakada ka baba enti duyaw arosa. Mabuhay Cagayan Valley! Kunana ni Kabsat Oliver Boraga of Pacific Star International Employment Agency Corporation. Among kadiyaday ta sabong sa wenat agnanayon. Kenamong kadi si tatalgedak si pupudno. Ngem apay ta si minaka nilipat mo't karin-karita. Naglibas ka tuyaw arosas senyales na. Dim kabalan nga inparupa gadan sa baliken ka. Ketjak met pinagaro amulitam panagbenata. Ket itay nakatulog ka imbati na tamay maysa. Imbakada ka baba enti duyaw arosas. Imbakada ka baba enti duyaw arosas. Actually, kami ngartabo with more surprises after a few reminders. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C.
Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti santon vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7 Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7 Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7 Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Tuguegarao City, apon niya, kiti panakilawalawan kon. And 104.9 XFM Santiago City, data. And exciting nga talaga ta. Nakadado, apo iti pangablaaw yo, pagyamanan mi. And in fact, kung na ni, hampay nga nakaon, Ngayon po. okay. Kunana nini ng Avelina Flores Bartolome of Bugalyon Norte, Ramon Isabela. Pakibati man, dagijay taga Kalawagan, Basit, Gataran, Cagayan, Bartolome Ken Domingo family. Yan. Kalawagan, Basit. Di ko lang tayo dyan Kapag siray lang ti lawag. Ano? Dapat Kalawagan, natin Basit. Basit. Okay.
And Bulan Versosa Samuel says here, shout out po dito sa aming munting barangay, Isla Verde. God bless po always, idol. Actually, Isla Verde is not the barangay in Ramon. It's a sitio, and it's the barangay under the barangay of General Aguinaldo. And Shirley Cristobal says here, Kablaawang Monte, happy graduation ni Chloe, Andres, Sinense, ti San Roque Jones, Isabella. Jones, And, Isabella. Nga pa'y. Aduda pa, dito inyo, barbaro ti background Tito Jun, ni Jake Fernandez, Siyempre, Jake natin kami Fernandez. Tuguegarao. Andito kami sa 95.7 XFM Tuguegarao City. Ayan, simulcast dita Ramon Santiago City. And next week, ita kami mo Santiago. Ayan. And on the next week, adda kami to DJ Palanan. Kung next FM Cebu. Adi kami lang Palanan ng umunti XFM DJ Palanan at this moment. Adi Palawan adda. Palawan. Ayan, nagre-request natin ko, a love song ko ni Kenny Rogers. Go ahead. Ayan, happy Sunday kanya yung mga idol. Shoutout na kami man. Dito Cebu. Nag-request na Yellow Rose. Alpas Yellow Rose nga Ilocano. Ayan, nagbuya, sir. It's me, Norma Bermudez, Agyaman. And Pretty Little Baby, please. Kano, ni Jan. Pretty Little Baby. Kami naka-prepare dito. Anyway, Anyway, happy Sunday. Have a good time. Tiramon, You. a love song. It's your piece. Yeah. Ilaban mo, Tiramon. Ipatukar mo, nagrigan ko ato. Ladies and gentlemen, Kenny Rogers. Yo. Why do people cry when they hear the word goodbye in love song? Tears are sure to fall when you know they gave it all in love song. Somehow two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. It can tear you apart, 'cause a word can break a heart in love song. They say all the things you feel, and they make it sound so real in love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe is true. 'Cause everybody's needing what the singers all are singing in love song. Each of us know there's no guarantee we'll ever find love. And in the songs that we share, the heartaches is there to remind us. New love brings the thrill, and we know it always will in love song. Happiness can live, but it helps if we believe in love song. There's a part of you and me in every memory that tells us who we are. And everybody's needing what the singers all are singing in love song. And everybody's needing what the singers all are singing in love song. And
Good afternoon to Ma'am Alice Ligayo Lazaro of Ichage Isabela. Ano na? Kabugaw. Active listener here at Kabugao, Ichage. Thank you for listening and for staying with us, Ma'am Alice. Larry Gamangan, kuna na listening while cooking from Abu Dhabi, UAE, mga idol. God bless kita kayo amin. Amen. Yan. And Jethor Minglana. Jethor? Ayan. Hello po, watching from Barangay Rogus, Kawayan, Isabela. Ayan, nagbasak mo dito ko na live T 95.7 XFM Tuguegarao. Ano na? Para na dyan, komenta na po ka. Ayan. Ivan Lorenzo, taga, kamo lang ka Taga Santiago mo lang. Naimbanggal daw karuba, exciting from Jones, Isabela. Ayan, happy Sunday weekend, afternoon po, 4-decade duo. Ayan, John Irvin Luyon, happy birthday, kabayan, Nole Di Castro po. Of ABCBN, ang Core TV Patrol. Ayan. Good afternoon to Sir Dextres Tagyam. Ayan. Nag-comment so natin live. And good afternoon mga kuya. Kablawak man Allen, Simon Matic Demandante, Ken Almier Justin Demandante. Nga kanay nagdingdingig kanya. Ipay kanta jay. Cactus. Thanks po. And good afternoon to Michelle Lopez Oreo. Parakes po ng ulan by QShay from Saking JP. Lagi na lang mulan. Parang walang katapusan. Katang. Hindi ka mo napitas na reglo na di jay. Damdaman to. Pagkiti pa lang. Yan. Pa-shoutout man idol ti family Reginal de dito ba yung bong na Nuevo Vizcaya ken Mamang Catalina and Reggie Tabliago. Happy Sunday po and to all family Tabliago. Salamat para kas jay. Bislak. Salamat po. And watching from Nueva Ecija from Clarina Valera. Dark Psychology mo tinagan na. Good Sunday mga idol. Listening and watching from Jadi Nueva Vizcaya. Para kas man jay Duaya ti Away. Awan ti makita ka. Mama Juvie, spotted ka raw na Jake Fernandez. Watching from Milan, Italy, from Elizabeth Badiang. Sige, aji si Siwit pwede tayo kasi di ba? Kantada aji si Siwit, tagsala na technician tarwar. Kadota ni station manager, Jerwar. Amit tampang inuntanan sa ulunin na mitun
bitanda, kailig ka sa baba, kabilipot bitanda. Manen ka sa babo, bindagang sa abang, lika na bibingka, pusang di mapasa. Sa pulo na binal, sa pulo na angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa baba na munafik, manati manahok, manang pumagtanan. Manatampang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, inupak, inuntanan sa profilein namin ikab. Manatampang, woo! Sana all na naman isa, sana all na na Muslim, sana all nagpapansin, sana all na nanikayan. Tabi-tabi yan sa minggol laloon, kinamawag na yung pantalon. Basta ka mo buman babe sorry, basta si kapini nakakatiri. Bala-bala tamatik ang ikataw, pagkaili sa sexy na bimbusaw. Pag-ibig mintan matamaan, boto-boto sa langit, kinamay tanan ko, manat tampang. Nakikitutak eh. Namit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong. Manaubab, inapak, inuntanan sa profilein namin ikaw. Manat tampang, woo! One more time. Nambay fikang mga tao ka sobra ike nagkataw inong tapikin sa FB. Halos mo na bagkaraw, nan sa pulo na Muslim, nan sa baba na Bugalin, nan sa pulo baginugot, nan sa baba na balupot. Kaya kanya pinggula, bisuri bitanda, kaili ka sa baba, kabilipot bitanda. Manang kasi babo, bintagang sa abang, lika na bibingka, pusing di pamasa. Sa pulo na Bidal, sa bala na Angel, sa pulo na Muslim, sa baba na Satan, sa pulo na Islam, sa bala munafik, manati manahon, atong pumuntanan. Manatampang, woo! Alright. Ano ni sunatan na po 1, manatampang. Yan, nag-comment ni Engineer Jing Galiong, Yan. manatampang idol, kaya mo na. Yan. Okay. Baka dapat umuno nang data. Han lang nga nag-comment data, nag-chat pa kanya. Ay, anak ko na. Kung naanakot, no pantay ko na dyan, migatangan ti bread, talk and cheese, slice. Talaga nga nang tadpay ti trabaho. Anyway, isura mo ta, narigat mo. Ada nakakabil to eh. I mean, NPM na. NPM na. Oh, okay. papananda na gito ay Joloran Pastor Krabahal Gotan. Ni Yeah. Nanay Lourdes, kini Jay Shuri, kini Jody. Papanan nyo, ingat-ingat kayo. Good afternoon, Dita Isabella. Okay, it is now 23 minutes past the hour of 1 and you are still with Katropang June and Katropang John Mark. dili lang Dito lang, 95.7 XFM Tuguegarao City. and 104.9 XFM Santiago City. Right. Happy Sunday, Idol! Pay kablaman iti Reyes and Rimas family dito'y Barangay Bugalyon Norte. Kani Mama Asensia Rimas nga Rajay Hawaii. Ayan. Yeah, mahalo. God bless mga idol agyaman. Wala na ni Okay, Madam may isa- Rachel. May isa pa yung native dance. Ladies and gentlemen, live dito ay 95.7 Mr. Yoyoy Villaman. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people meet him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastilagit at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahawa met him, they were very happy. All people were baptized and built the church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad
Patjelan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Diretso Sonata Karuba. Idi cimput, lipak-libong, ada bakit tanaaren. Ada met barung, emubing pailaen. Ada met balay, ngayon daw nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit agkarayan. Di ko na, day di bakit, nga inaiyar areng-en. Sigin abaru, kuray nung maminsan laen. Mayatak na nang di ka lakit di kibagbaga. Pagbigyang ka na, tasigong damano ka. Pegis ko aglang langoy, pegis ko tagsang-sangit. Ayat ko laen, asumang nadyay igit. Ngem di jay ngay bakit, at akayap kit mit akayap kit. Ay na Diyos ako, kastigayang tiro makit. Idi cimput, lipak-libong, ada bakit tanaaren. Ada met barung, emubing pailaen. Ada met balay, ngayon daw nagdagusan. Tenga tirabi, ay di bakit nagkarayan. Di ko na, ay di bakit, nga inaiyar areng-en. Sigin abaru, kuray nung maminsan laen. Mayatak na nang di ka lakit di kibagbaga. Pagbigyang ka na, tasigong damano ka. Pegges ko't aglang langoy, pegges ko't agsang-sangi. Ayat ko laeng, masumang ladyay ikit. Ngem di jay ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos ako, kastigayang tiro maket. Ay na Diyos ako, kastigayang tiro maket. Okay, dito nga rita po, iti nang itulod kita tayo para maguduwami apo. Iti oras nga panagampayag mi, dito ilang po 95.7 XFM, Tuguegarao City, exubli kami with kaguduwapay. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anya manasaludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para itipan ng saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii,
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Marisa. Subsubli, dagiti pagayam yo katropang June. And katropang John Mar. Dito lang po numero ng programa Adda kami manan. Dito 95.7 XFM Tuguegarao City and 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Number to dial, we no text po no kayo nga makapatang dagiti pagayam yo, kayo kumablaaw, kayo request 0905-808-1259. Open na po iti line tayo for your calls and dedications. Nga rod, natin kung kunada dito YouTube Ni balong. Darlito Serna, pasyarat man idol jay mga tiga Dingalan, Aurora, family Serna, watching from Cayman Island, British West Indies. Wow, iparequest ng Pretty Little Baby nga talaga ni Ajang. Yan, Rogelio Formison, pasyarat po, kuna na, and pasyarat ti ay family Reginal, ay nabasag na teatro yan. Hindi pa na-areglo di Pretty Little Baby, basang ko. So, karod. Dati request ti Duaya ti Away. Ay, medyo pang kabataan, puro kabataan ti audience sa TV studio. So, karod. Request naman, apo kanta nyo jay dito din nam, from Kabakan, Cotabato. Uy, Kabakan, ni ko guling, kaya lang naabak. Guling, yeah. Yan, shout out to my family Galang. Happy Sunday mga idol, more power. Ano nga kanta di? Kanya yo amin dita. Request na? Ni, Dita din nam? when dita din nam kano. Okay, ngayon as requested, here is Dita din nam, tirain tamang biit, o rin no pagsisil puwenta manen the Sonata. medley version of Ilocano ballads. Awan nagbasulak, tainaramid kumet aming apagragsakam. Ngemaniyat insubad mo, sinaktamlaing to'y pusok, di mo inilalan na punong ayat ko. Karim kaniyak tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amok ang nakapasulaken ka. Dita danang awan nagbasulak, tainaramid kumet amin apagragsakan. Ngimanyat insubad mo, sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karim kaniyak ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka pasulat ken ka. Dita
luwas-luwas kini ayat ng keltay kadagiti arapa. Sa dinuman ti ayun mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipuno. Sika ka na yun ti arapa ako, ket di kanto mapukaw dito ilagip ko. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipuno. Sika ka na yun ti arapa ako, ket di kanto mapukaw dito ilagip ko. Uray pa'y aglabas nitawid, ikarikken ka asika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y at daptong ijay tanen. Okay, dahil kita apote pinagsilpo mi nga sonata, sika kan dajay dita din na mga nangitulot apo. Kada tayo iti oras nga 44 minutos. Kalpasan iti alauna ti malameno. At ato kayong dyan nababati, iso nga dapat dyan nababati ti ibagam. It's now quarter, yan. 1:45 in the afternoon. And you are still with Katropang June. And Katropang John Mark. Ito lang nga po, Adda kami manan. Ito 95.7 Tuguegarao City and 104.9 XFM Santiago City. yan. And thank you so much, Apo, dyan nagtimpla ti kape. Ito'y Santon plus Santon coffee. Gold Coffee With collagen, glutathione and collagen. Wow. Collagen. Pumudaw tamo lang ina. So, garot. Hanta nga masabulan nga ikasakas uji sabon dito ro patata at ti pangpapudaw na apo. So kada kayo nga dumdumngag no kayo apo tek papudaw haanan nga nasken nga Ag injection. injection kayo ta drip kayo dito ino nya pitang Glutadrip. you know guayo ilaw kanyo ti muriatic acid kita pagdigos haanan na po ta dito ni Santon Gold Coffee with glutathione and collagen. Ito lang apo baka pagkakatangan dito lang apo di ka mo niya address na dito Araman yung bagadang address na tayo Bagay Street basta something like that. Street, Tuguegarao City. Yan, Tuguegarao City. And Gosi Norte wala ba? Diyan mo. Norte. Dito mo Santiago apo syempre dati yes to health itang masarakan sa Clinic. jay Alfonso Street. yes, jilang batog apo iti
parking. Unison parking lot. Yes. Dehan ko nga maibag nga, diretso, dagita nga talaga. Okay. When naman pang kayo malapot, di stasyon, iti 104.9 XFM Santiago City, nga masarakan sa Jai, Mabini Street. Yan, sakbay. Mabini, Santiago City. Kalpasan, iti kanto ang kalpasan, iti City Hall iti Santiago, no aggapo karamon. Ngayon, no aggapo ka Santiago, agparamon. Bagos City Hall. Bagos City Hall iti Santiago. At iti Apo, yan. So nga, agpapudaw kayo, kape-kape ka lang, nabdang basit, nakapurpuraw kanton. Mapog, paiso nga ta. Yan, watching from Hong Kong, God bless and more power from Graziela Yamongan. And Martin Andres, na imbang na Domingo kada kayo, watching from Seoul, South Korea. Oh, ayan, ano yung sayo? Yung sayo, ikaw ay akin. Walay. Ayan, na imbangal daw yung karaba from Elaine Kandoy. Yes, kumanta ka man di may isang pang pop. Ready? Ladies and gentlemen, iti version may iti always remember us this way. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and they wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. Sarap. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 when I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you looked at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Okay, Malay June, kuna ni Medric Bergonia of Alcala, Cagayan. Good afternoon kanya, Mita Balong. And thank you so much for hearting. Nag-heart sila si Kabsat Oliver. Ayan, we miss you so much. Ayan. Thank you, Idol. Kuna nata ni Jing, Engineer Jing Kaliom.
And Yesha Agustin, hi mga idol, pa-shout out and pa-request mo ti Duwaya ti Away. Ano pa yan? Ti Kwaddoy. Dito yung na binungor. Binungor, yan. Sikak, sao ka dito? Ano kaya mo? Hello katropa, para kasi man Jay binungor, agyaman kakabsat. From Rodrigo Alcaide. Duwaya ti Away, binungor na pa ba? Pretty little baby. Ayan, awan tumawag nga kaputi kagayan. Please feel free. Yan, ag-dial kayon 0905-808-1259. Dojo Isabel lang dito at timawagan. So pa ya. Anyway, mabalin nyo kung mablaaw abo live. Tumawag kayo lang. Ulitin piti number 0905-808-1259. Yeah. at tinggal na po tayo binungor. Good afternoon, Auntie Lorly, Valdoria. Yes. Adda kami tata dito, Tuguegarao. Sa baling request nila YouTube. Tampay. Suman sanop sa kasitiyan na si agudong naiga. Man isiw-isiw ta si sayang sang na sinsili hello mga idol, kuna na Ditoy. Pa-shout out can pa-request man iti Duwaya ti Away from Yesha Agustin. And Ditoy met text line. Hello, good afternoon po Sir June from Dagupan, Benito Sullivan po ito. Fernando Reyes Dumo. Request man po yung kantang Fernando din. Thanks po and God bless. Okay. Ditoy met 95.7. Para kasi man karoon ba di binungor, eksakto, binungor, ayan, salamat ti Adda from Diego Alcaide.
Ayan, idol ko talaga si Sir John Mark. Oy, thank you so much for from JR Colas. Ayan, para kay Iti Kula CC, ni ko na ni Gerald Valdez II. And Danilo Manuel, watching from Tuguegarao City, Cagayan. Para kay si Gantanga Banatiran. And Vladimir Kalashnikov. Shoutout to family Vicente, Toya Kapayakan. Para kay Snack Iti, Cordillera and Jacob Cordova para kasi man Ajay Idol Malayo Kaman, and shoutout po taga Villa Pereda, Delfin Albano and San Mariano, taga Kaunayan Suda, aminan apo ano mo. Yan, isa ka ng order de Cordillera. For the meantime, alawatin tapay ni may isang tawag ng agapo iti 2080 kung na kumahelo. Good afternoon. Good afternoon. Talaga nga bumaba. Hello. Masaya sa San Agustin. Hello. Ayan yung apo. Masaya sa San Agustin. Masaya Masaya, Sur. San Agustin. Isabela apo. Wen katropa. Wen, okay ka tropa. Kumablao ka nga roden. Sino dito gayam? Ni Igralin, mga Will. Edrelin Mangawil. Okay, go ahead. Tablawa kami nga taga San Agustin. Kinakastavit amin nga dingdingig. Okay. Any requested song? Aji lang? Love me please. Love me. Wen katropa. Love me. Love me. Okay, thank you. Okay. Di ba nawatan di ba nga kanta ta? One. Ba't mo may bata natin microphone? Nagkaratokol mo tapo pang aasim. Wait, Ayan, may nag-comment dito sa Facebook page ng 95.7, police ito, alam ko. Ayan, kasi sa profile picture niya, si Ma'am Karina Dabban. Ayan, kung sino pong nakakilala sa ating mga news anchor, kay Ma'am Karina Dabban. Ganana, watching from Gosi Sur, Tuguegarao City. wow. Ayan. Gosi Sur ba dito, sir, o Norte? Gosi Sur. Norte dito. GT Sur. Siyempre. May sabi nga caller, di kanda Gundaway. Hello, good afternoon. Hello sir. Yes, taga ano detoy? Hindi dapat taon. Anong nga lugar apo? Tinagapuan niyo. Hello sir. Yes, hello. Taga to Cordon sir, Cordon. Cordon. Cordon Isabela. Okay nga ro, kumablao kan kabsat. Nang runa sir, kablaawan kayo sir nga nagagwapo nga Ano ko? Kusto launa, dita kusto. Okay. Di sumaruno sir kay kablaawan ni bakit ko jay Saudi. Ay, adi di Saudi. Ni Johanna sir. Pakiulit, medyo nag-blurred na boses mo. One. Yan nagan ni baka mo, Manong. Wan sir, siyak ni Jesse Vergara sir. One, nagan ni baka mo. Ni Johanna nga jay badito na Saudi. Sige. Aji laeng? Ni Johanna Vergara sir. Johanna Vergara, okay. Si sagot ko nga kanta kanya na sir kay ko. Agi touch by touch nga. Touch by touch. Touch by touch Touch nga by talaga. touch. Sige nga ron, batong pal. Ori aday ko kasla matatouch mo lahat ni bago mo ya. Sige. Thank you for calling. Okay. Tiraam na yung touch by touch balong ta. Atin nepe lang, tayo suti mo nang request da. Cordillera. Okay, damdaman yung touch by touch nga ron. Okay, go ahead. Okay, Mat. Ay. Yan, Cordillera. Agsasarungutan nga tumawag yan. Damdama ulit apo. Well. Suksukisuk ay ilimi kadunduntugan
Kaget dapay ay manubla Cordillera oh Cordillera adin na hulong tan disiplinado o ako daya kadam ko man baybay anak tansay may patawid mi din kinatalnana Good morning, Sir June. Would you mind to greet Doc BFF Febemar Gamiao pa at least? Kendi kita anak ko, dita Lalafugan, Lalo, Romelia, and Lyndon Ursia. Also to my grandson, Engineer Darwin Clark Ursia, and his wife, Ruby Ann. Thank you, sir, from Ami Salvador Ramos. Isungada kayo ay anak ni Denggan niyo ng bagbagami Ang siya din na bangunan mi Ay bilin din na puwan mi Cordillera oh Cordillera adin na gulong tan disiplinado o apo daya adam ko man baby anak tansay may patawid mi din kinatalnana Cordillera oh Cordillera adin na gulong tan disiplinado o apo daya adam ko man baby anak tansay may pagtawid ni din kinatalnana Okay, ngarot na po. Aksubli kami for the last hour of our program Adda kami Manen. Dito lang po 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para
Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti man na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti man na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti man na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwat.
hindi nga synchronize. Iba nag-switch ko. Medyo na-udi man yun. Dito background music. Anyway, ang subsubli po. Dito pagayam yung natataraki. Katropang Yo. June. Yan, katropang John Mar. Dito lang nga po 95.7 XFM Tuguegarao City. and 104.9 XFM Santiago City. with our program Parehas ka city, Yes, Alright. with our program entitled Adda kami manaon. and that is special nga comment dito ay coming from our syempre beloved Mayor of Ramon Isabela, Yes. Sir Giovanni Vizcarra. Kunana, magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga kababayan kong taga Ramon. God bless po. Yan. Oy. Anong nga favorite song ni Mayor? Giovanni Vizcarra Tibutusan. Okay, nagigila unay. Pero syempre, during campaign period lang ang paborito na Man. dyan. Nusatakat ditay amo. Maamuan tanto, tamas paborito nun sa DJ religious song. Ang nagado amo na actually nga religious Bueno. song. He once been there in Silang Cavite. Yan. Enjoy the life of seminarian. Yan. Nga pangarap po di anak ko ngam kaslahan kami mamatin yan ti ibarok nga ag seminarian. Ta nakatumot ti barbarkada na jirwar. Yan. So pa yan. Mm-mm, Malug mo. mabilis na, Yan. Malug, yan. Okay nga Rod. Number to dial, katagitiket na po kung mablaaw online when live, 0905 808-1259. Kan. Tatanga orason cut. Paayam kami sa courtesy of Rainier's Private Resort. located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. In at front of San Sebastian Integrated School. So all you have to do, i-text nyo lang apo, yung title, iti sonata, plus your name. Your age and address. Dito lang 0905-808-1259. Mga bak kayo iti 200 pesos Gcash or load. Yeah. Okay nga Rod, add to yan, apo, iti dat lag nga sonata. Baka no, amoy da ito, ilalaingin nyo. Ulit naman dito quick criteria. Ayan. Mechanics, I should say. Ayan. Siyempre, title of the song, your name, your age and address. Dito lang 0905-808-1259. Okay, add to yan. Ako naglakamot tan. Dat lag. Siyempre, pag giveaway laing data. Anya, ti pa ulo na dito, i-text yun. For all the time Awan, address na. I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still curse that rain. Didn't have a prayer, didn't have a clue. Then out of the blue, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I'll live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all rubbed up tender. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. From every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life
God gave me you. Ayan, tawagan tayo nga rin na po, Gina nga ba? Katamaamuan, no, nangat-adawan na, data nga paulo nga inted na. Okay, tawagan man balong, katungtungan. Hello? Nay. Hello? Hello po. Yan, hello. Sino detoy? Vivian po. Vivian. Apelyido. Peralta po. Peralta. Right na pa dyan. Rumor Okay, sa radyo. okay, wag mong aantayin yung sa radyo. Wag mo nang antayin mas yung audio sa radyo. Naka-cellphone ka naman eh. Ayan. Okay. Anyway, title ng song is God gave me you po. God Gave Me You. Yan. From Ramon Isabela. Juan, taga Ramon Bukal yung Isabela. proper or norte? Norte po. Ah, norte. Peralta. Okay, 17 years Peralta. old. Ayan. May Gcash ka? Load po. Ay, regular load. Dabago mo na detan. Oo, sige. I-send mo yung number, no? O, eto na. Or ito na yun mismo? Ay, hindi. Iba. Ito po mismo. Ay, ito mismo. Sige. Dabago mo na TM, ano ko ah. Globe ata to. TM Globe. TM po. TM, ayan. Sige, bumati ka na. Kabla awak kumadag di manalon itang damamang ko. Thank you ti pa nagtartarabay mo kanyami and Oh, yes, kagsangit God ka na. bless po sa inyong lahat. Dama. Okay na. Yeah. Pag-isiskwelaam ka raw. Kon po. Sa NC po. Ah, 17 years old na. Okay, anyway, congratulations. Iloload ko na. Ayan, 200. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Oh, 200. 200 pesos. And this time, another 200 pesos apo. Kaya lang kat, kaya ami kita, technician itiruar iti, giinno na nga sumong bat. Yan. Yan. Sumbrek na dito studio sa dagiinno na, amo dati title na dating asunata. 200 pesos. Nyamot na to yun, apo. Bago may ti premium, ornusin daw. Kung rosin na kumapay ito yung microphone. Hindi nakakatawa, biglang bumaba. Di ba unexpected? Okay. Especially for the technicians apo di Tarwar, whether job, trainee, or GT or permanent chief. Yan. Anybody Paano from naman them? daw si Sir Dextre, sabi Kasali niya. din siya. Basta alam niya, tumaray lang dito, ipok ko na laang. What is the title of this piece? Wait, biro ka. Ayan, siyempre, yan, advance happy 10th anniversary, All Dub Nation. Ano na, Ajang? God Gave Me You. Yung nga pala, yung God Gave Me You, di ba? Yung team song nila, yung, ayan, reminds us of the good old days daw. Ayan. Yeah. Ayan, good afternoon to Ma'am Judy Longthorn. Happy Sunday, everyone from UK. Kunana. Watching and listening from Diamantina Aurora Isabela is Engracia Subia Castillo. Good afternoon. Aha, makikita ko tayo na gani Apo Mayor Giovanni Vizcara. Anyway, congratulations. Bago na naman yata ang gusto mong cellphone, kaya binabagsak mo yung cellphone mo. iPhone 16 Pro Max. Wala tayong pambili. 10 terabyte ko, tigatangam. Apo na yan. Ajay, pimusay ka to. Dakil pa yung space na. Okay, once again, as I have said earlier, dating a 200 peso load or GCash, mapan kadagiti nalalai nga technician no amuda ti title na dating nga sonata. Tumaray kila dito uneg ti studio. Come on, what is the title of this piece? Specially arranged by yours truly. Yan, 200 pesos Gcash or load. Heart beats fast, colors and Come on. promises. How to be brave. Yeah, sila eh. Come on, How unahan. can I love when I'm afraid to fall
While watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Love you for... Eko. Oh, ipokaw mo. Title? Ha? Dito ka na lang sa tabi niya para makita ka ng mga taong bayan na nagmamahal sa'yo. Okay, our winner is na naglakas loob. Actually, lahat sila kanina nagbubulungan sa labas eh. Your name is? Lapit ka sa mic. Oh, yan. Yeah. Mabalik malubag po. 8,000 years. 1,000 years is correct. Pero yung pangalan mo, Maginaw. Maverick malubag. Maverick Maluba. May problema ka ba? O baka may pinagdadaanan ka. Tamang-tama yung everything. Anyway, congratulations. Singer din. Gcash Oh, or Lord? singer daw. Hindi. Gcash or Lord? Paki-text na lang. Gcash yan, syempre. No? Okay. Yan. Yung Gcash number mo. Ayan. Pakisulat na lang sa papel. Yan sa may screen. Yan. Anyway, congratulations to you, Balong. Ano na, ganang tayo? Maverick. Maverick. Parang kontrabida lang sa pelikula yung pangalan niya, di ba? Mukhang mabait, pero siya yung pinaka-mastermind dun sa kwan. Yan. Gcash number. Yeah. I-just text nila. Okay, that's it. Kita iti oras alas 2:23. Kadoaya na tapos na kita natataraking nga pagayam nga katropang June and katropang John Mark. Hindi lang nga po 95.7 XFM Tuguegarao City and 104.9 XFM Santiago City. yan, kita kaputan na rogyam tinagkantan. Tirain mo pwede ti balong. Okay lang What? kanyam? Okay, here is after all these years, sa lahat po na nagmamahalan hanggang ngayon na hindi pa naghihiwalay. Okay, darating din ang oras na magsasawa kayo sa isa't isa. A faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, our love remains the same. God knows we've had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we have climbed to get this far. You've learned to take the laughter with the tears after all these years. You make it feel brand new after the fires that we walked through. Against the odds we never lost our faith. In our hearts we made our home, where children all have grown. Precious moments time cannot erase. Make a living up and down the gypsy highways. The seasons that we've had to share apart. Somehow in my heart I always keep you near me after all these years.
sheets. After all these years, you still brought me the days and nights that I was gone. After all these years, you sacrificed, believed in me, and you stood strong. 'Cause with our love, there's nothing left to fear. After all these years. That was something from The Journey, I guess? Yes, The by Arnel Journey. Pineda. Yeah, by Arnel Pineda. Pero hindi pa si Arnel Pineda noong panahon na yun. Hindi, siya na. Siya na. Siya na ang vocalist ng The Journey. Akala ko kasi The Tears of Cruz the Third pa lang noon ang lead singer ng The Journey. Okay, it's pronounced as Journey. Journey. Nga journey. What a journey it has been. Journey. Okay, Journey. Okay nga, Rod. 80 oras alas 2:28 kat agsubli kami apo para iti maudi apasat iti programa mi na Paul 1 Adda kami manan. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room. Okay, we're back and to the last last 30 minutes of our show, and you are still with Katropang June And Katropang Janmar. Dili lang abo, programa na puluan Adda kami Manen, dito 95.7 XFM Tuguegarao City and 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And congratulations yung tinangabak ni Maverick. Maverick. Ni Maverick, gayam kat awanti girlfriend na kung ano tatay niya istorya na kanya ka. May sana nga bibiyag to'y lubong. Awanti katakta ko na Awan pangibagaan ti problema na. Sumalangan na po daw pa ita. Agos usar iso na iti Santon plus, ano di glutathione yan? Santon Coffee. Santon Gold Coffee. Yes, with glutathione and So nga nagpupudaw na gayam dito. Uy. so, sikreto So, ti kape na dito. Iso ti kafe da dito deta. Yung pala yung kape nila dito sa Tuguegarao nga. Nagmayat. Okay. Maghanap. Agbirok taman ti Tagalog nga ba? Mamuti, Tagalog nga basahin nga. Kasla Tuguegarao nga ni accent na nga. Correct. Ayan. Actually, Oh. ayan. Hello, Kapsat. Aksit inak man damdama. Interview. Oh, sir. Tatan, sir. Sir Chris. Okay. Sir Chris. Yes, okay. Damdama. Damdama ka no? Oo.
Okay, kwata basit overtime. Okay, hello po sa mga new employees of Ramon, Sister Avel, kung naninikab sa Judy Longthorn. Ayan, kadagiti po paro abong appointed executive assistants of different offices. Good afternoon and congratulations. Sabi lang kumabot, agsing-singpit kayo, wen. Okay, sumbrek kayo inal daw as we are expecting. Iso ti may sakadagiti changes na iti LGU Ramon. Ati visible kayo. Okay. Nagaduti nagpugto. Thank you so much kada kayo. Kaglalo kini Christian Barrien of Sinsayon, Santiago City. Dito Tuguegarao, di ba? Rodrigo Alcalde Tabok of City, Tabok City. Tabok City, di ba? Kini Alice Lazaro of Echague, Isabela. Kini Ejeline Agustin of Rosario, Santiago. Thank you so much. Kini Jenny Dakiwag of San Mateo, Isabela. Napo, nagadunga talaga mo ti Pedro Ramos Gonzaga of Rizal East, San Isidro, Isabela. Nabaligid duma. Dennis Bayang of Centro East, Santiago. Yan. Adu kayo apo nga nakapugto ngem daksang kasat na may salang ti mga abak. We also have Fernando Reyes Dumo. Ay, dati request iti Fernando ko na. Actually, adu pa iti. Fernando. Pa-shoutout idol Katropang June and Katropang John Mark to all my brothers and sisters in Alpha Phi Omega International. Pa-request man idol na JDK. A beautiful Sunday. Thanks and have a beautiful Sunday to both of you, mga idols. God bless you and your family. Oy, God bless you too. Yan. Kastamot kini Vicky of San Guillermo, Isabela. Kita nagpugto na kita. Romilin Hines of Zamora, Cabarugis. Quirino State University. Kini Dante Artate, City Patol, Santiago City. Awan taga Tugiga. Walang Tuguegarao. Ayan, Tuguegarao City, ano? From Danilo Manuel man of Tuguegarao City, Cagayan. Tama may isang kapimog to. Ayan. And dito ni Vanji Amparado, Golak the phone. Yan, dagitoy dagitag bibuya pa nga natata diti Facebook mo. Yan, siyempre the Honorable Mayor Giovanni Vizcara. Ano pa nang komentan? Engracia Castillo, yan, watching and listening from Diamantina Aurora Isabela and Flabilin Sabiano Mikam. Watching from Ontario, Canada. And to Uncle Mac Marcelo is watching. Good afternoon. Dita, ayam mo. No ayam mo man. And it's a beautiful Sunday. Yan. Okay, tiraan ta nga ro. Dito nga sunatan. Dito sayaan nga Domingo. Beautiful Sunday. Okay. With the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 what a beautiful day.
cover. Do it, whistle, do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, whistle, do it, feel away. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. The skin to skin. Come under my cover. Yan, good afternoon mga katropa. Kablawag man amin nga taga Karatakat, Amulong, Cagayan. Shoutout amin nga FB friends ko, kanada ni Estrada, Robert Jose. Alright. Di ka man nang ipasok Medyo iti naman. bed music mo dito. Dawante patukartan. Anyway, ayan. Hanggat di kami pa lang apo, bitinin da kayo. Iti umuna apo, iti pilot episode mate. At dati nasisita apong kapatang tayo on air. Ayan, so iyabantayon apo, iti station manager tayo, Sir Chris Estolas. Yes. Yes. Dahil nasisita nga pagpapatangan tayo dito. Ayan, and nga rod, into no next Sunday apo, kaduada kami tulata apo, dito lang apo numuuro ng programa. Numero 1 ng programa, Adda kami manan, dito 95.7 XFM Tuguegarao City kan. 104.9 XFM Santiago City. Yan, exciting. And this has been your Katropang June. And katropang John Mark. Yes, isa rin naming arudan ni Sir Chris. Adan sa tin nasisita nga ipakaamuna katatayo amin. Sir Chris, it's your turn. Yan, dito. Ayan, so once again, ipakaamok kada kayo apo, kada kita dito balasyo tao nga hanyo pa yung amo, dito nataraki nga kapapay ko. Siya is the station manager apo to XFM, Tuguegarao ken XFM Santiago City. Sir Chris! Yes, good afternoon. Kadigiti agdingdinge. Good afternoon dito Pilipinas. Ken good morning kadigiti taga daduma nga pagilian. Good afternoon no, good evening met lang kanyayo depende ti oras. Yes. Ket syempre pagyamanan mi ti FDD ta isuda ket kasali ti team ti XFM ditoy Tuguegarao ken Santiago ket agiddan tatang manggigan ti programa tayo ang mangrayrayaw kadigiti tattao sabay iti Santiago ken Tuguegarao. Yes. No, laeng ko maamumiti ag Bicolano wenno ag Bisaya siguro pati ti Jayen karamanan ngimdag sang kasata iti advokasya mi ket Ilocano laeng sung engano ti laeng region 2. Anyway, adan sa tinasisita nga ipakaamom. In fact, dadagiti bisita tayo katropang June. Isuda da Dr. Ramonet Leonides Israel ti JCI Tuguegarao Makasta kani Miss Chona Manablog JCI member matlaeng Tuguegarao Makasta ta isuda ket kagapgapuda iti medical mission. Wow, dito'y namabalan sur no sa dino ket adumet ti nagbalin nga pasyente da ken natulungan da ket eksakto ti namabalan sur ket karuba nga barangay lang ti Tuguegarao City ket nabayag nga imitaran tayo suda nga dumagas to istasyon ket eksakto nga di magasda. So kadigiti dumdumngeg pasensya ta sumingit ta pelang kani Manong June Seriales kani kabsat nga John Mark Pastor ket nga rod kablaawan tayo man adatoy abay ti tatta ni Doktora Ramonet Leonides Israel iso ti presidente ti GCI Tuguegarao Makasta. Good afternoon, Doktora Ramonet. Hello sir, good afternoon po. Yes, and kamusta po? Thank you so much for dropping by dito sa ating station. Pinakabagong istasyon ng Tuguegarao City, 95.7. At alam mo ba, Doktora, maliban sa Tuguegarao, tayo din ay napapakinggan sa Santiago City
And sa YouTube channel ng 4Decade Duo sa iba't ibang parte ng mundo dahil marami silang mga viewers sa ibang parte ng daigdig. So, Dr. Ramonet, good afternoon. Unang-una, ano ba itong JCI? So, ang GCI po or Junior Chamber International ay isang NGO or non-government organization, non-profitable organization na worldwide din po siya. So, may GCI Philippines, then under GCI Philippines is GCI Tuguegarao, Macasta. Okay, so kanina nagsagawa kayo ng medical mission dito sa Namabalan Sur. Ito'y malapit na sa boundary ng San Pablo, Isabela. Kamusta naman yung nangyaring medical mission kanina, Doktora? So, first time ko pong mag-medical mission within Tuguegarao with Dr. Meneses. Usually po kasi, when I joined Macasta po, ang medical missions namin is outside Tuguegarao and Agta community po ang focus namin. So, first time po in Namabalancer and the medical mission was successful naman po with or in partnership with Batang Lawin of Cagayan. So far, Doktora, mga ilan yung nabigyan natin ng serbisyo? I think JCI and other organizations na kasama nyo sa public service na ito. So approximately 40 residents po of Namabalancer were catered and were given free medical consultations, check-ups, and free medicines po. And may lectures din kayo, Doktora? Yes po, we have series of lectures. Today po, we have family planning lecture and Pinggang Pinoy lecture po. Okay, so about nutrition. Yes po. Eksakto, nutrition month ngayon. Yes po. Okay, so kamusta naman ang response ng Namabalan Sur community sa event nyo po kanina, Doktora? Of course, thankful po sila kasi nakarating po kami na nag-provide po ng medical mission, which is ang sabi po kasi nila parang limited lang or hindi po masyadong napupuntahan yung lugar or hindi din sila nakakapunta sa mga institutions, healthcare institution for check-up. Kaya po, they are thankful, they are grateful na nabigyan po sila ng free medical check-ups or consultations. Ang Tuguegarao Macasta ay all-female organization, Doc, no? Yes po, all-female po. Kasama nyo rito si Doktora Siasa Meneses ng Meneses Medical Center. Yes po, siya po ang charter president ng Tuguegarao Macasta, sir. Okay. So anyway, baka gusto nyo rin pong i-shout out yung mga families ng mga pasyente nyo pong nabigyan ng assistance kanina, Doktora? Yes po. Shout out. Shout out po sa Namabalan Sur residents for coming and for accepting po our medical mission. We are grateful. We are beyond grateful since we are medical doctors po in the field. We practice our career as doctors and always po nasa heart po kasi namin ang service to humanity. Yes. Saka one of the taglines po kasi ng GCI is, or sa creed po namin is, service to humanity is the best work of life. So we are at work on that. And then saludo po kami sa ganyang mga serbisyo po ninyo na inyong ini-extend sa mga communities. And lalo pat Sabado o Linggo, dapat kayo po nagpapahinga and yet you choose to get out and extend yung inyong services bilang mga doktor at isang organization, Doc. It's okay on our part, sir, since this is our calling, it's our profession. So extending help to these people really makes our heart, it makes our heart flutter po. So yun, since sabi nyo nga po, Sunday ngayon, it should be worship day. Yes. Panahon Rest po day. For our Family. Lord, rest day, family Yes. day. But here we are giving our free service to these people. We are beyond grateful. Yes. And this is all for the glory of God. Yes, and thank you for that, Doc. And blessing po kayo sa maraming mga nabigyan nyo ng tulong. And thank you too for dropping by dito sa ating istasyon, 95.7 XFM Tuguegarao, Doc. Yes po, Thank you sir. so much po. Thank you po. Okay, thank you so much, Doktora Ramonet Leonides Israel ng JCI Tuguegarao Macasta. Jay, sa kabisat nga June, kalpasti medical mission at that time medyo occupied da. Yeah. Nabannog da ket sumarsaludo tayo ti kakastoy nga panangited iti tulong manipod kadagiti padada nga
professional ken adye organisasyon da nga JCI Makasta. Yung nakakatuwa Makasta. kasi napakabata pa ni Doc tingnan. Yes. Parang hulaan ko nasa 32 lang si Doc. Correct? 33. Nagkamali ka lang ng isang taon. Talagang Pero, ramdam ko. Swak Yeah. na rin yun, katropang John. Yeah. Okay na rin yun. Oo. Yeah, and sana magbigay inspirasyon po sa mga ibang estudyante pa lang na nasa field ng medicine katulad ng anak ko na nursing, nasa Manila siya ngayon at anong tawag doon? Affiliations po sila, ayan, nasa mental hospital sila actually ngayon, and good afternoon sa iyo anak. Sana wag magastos para maging doktor ka rin. Ayan, adyalaan kabsat. Wen kapsat, ket wen nga rod, kadigiti dumdumi kanya tayo kat siguro tihida duma naklaat ni. Apay ngay adda jet Tuguegarao. Ngem inarami tayo dating setup kapota kaya tayo man lang ipaanunsyo iti intero nga lubong nga ti programa nga adda kami manen karuba ket aggidan nga mangigan iti duwa nga istasyon dito Region 2 sa Santiago ken Tuguegarao ta idi tinesting tayo kabsat jun idi ket adu tinaayatan. Yeah. Ado ti tumawag actually from Tuaw to be specific. Yes. Tuaw and Alcala. Yan. So nga ti kuna tayo dagiti local artist nga kasabay nga programa to idi ket mapandala ta ti Malmalemen 5 to 7 tapno maigidan ti oras ti panagtugtog tayo di Santiago ken ti Tuguegarao through 4 decade do. Yes, and takil nga ba nagdata kada kami kabsat pagyamana mi ta consider mo iti programa mi nga nabayagan nga panahon nga adito'y tangatang ayan since iji pilabangir nga istasyon. Talaga nga nabayagan. Siguro nagbalinmet nga okay ti set up tayo toy takasla balayo meten ditoy. Yeah. Ore man ditoy kayo Tuguegarao tata nga nag-set up. Kasla kami kayo mat lang adda Santiago. Nothing new ta pati dito'y booth iti technician kat kinid dayan laeng okay na. Kumbaga, may something in common with the studio in Santiago. Yes. Yan. Ket pagyamanan man kabsat June Yes. ken dedi dumdungeg ket kada alas 12 iti aldaw aginggan alas 3. Yes. Antabayanan nyo. Adda kami manan dito 95.7 Tuguegarao City and 104.9 XFM Santiago City. Ngarod itidmin ti maudi nga sunata kabsat. Ayan. When at If you uray don't mind. extend kila basit ket siya pumanaw dito ita tumugaw met ni John Mark. Okay. Naibag nga oras kada tayo amin na po. Okay, thank you so much, Apo. Dito station manager tayo. Dito XFM Tuguegarao and Santiago. Sir Christopher Estolas. Yan, adi magigigam iti Bulls IGs Ramon nga hangko manggaganan di Santiago kuno kuma. Ayan. Anyway, adi jibot ni kabsat katropang Edmar Galingana nga ano tag din? Mangkigkigtot kada kita politicians all over the country. Yan. So, for our last piece, balong ka natikit mo, tiraan. Kumpormiditan. Happy Sunday, karuba. Nakahabol pa from Kuya Joseph Agtarap. Iti Kabatuan, Isabela. Anyway, here's something from the Carpenters. Iti Karpintero. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. So, nagliday mo ito kanta. Siguro siya. Hindi ko naragsa mo nga. Kaparo ko tayo. Ilipas lang yung chorus na. We've only just begun to live.
promises. A kiss for lucky, we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We started walking and learned to run. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Thank you, Kuya Joseph. Yan, tayo ka ti panag-awid. Yes, goodbye everyone. Our last piece. Nagana sa nabiyag musika adin tay mabuy-buyat. Dagos sa mabang-aran kaunggan daytoy rinak. Ngaminta-pintas mo awan pang ipadaag. Isod mang kayaw daytoy marikurik na. Dayta nga is-isan mo ay puno ang makabiyan. Kaslaling mo, takalid mo, akurso nagat. Takutis mo kasla, porsela na pangyari kag sikat sabong, murmuray na ito'y matak. Nagpintas kan o ading aglalong sikat kong is-isen. Nagpintas kan o ading ipatay ko tapag pingingayisen. Bye everyone. See you again Sunday. Next Sunday. Thank you so much. Ayan, sa ating technician. 95.7 XFM Tuguegarao City. Sa ating technician, sa mga reporters natin dyan, di ko alam yung mga pangalan, sa mga OJT, kay Sir SM, kay Sir Dexter Stagyam. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.